ako ne budemo bezazleni kao djeca, ako ne budemo rasterećeni tih naših misli, gdje ću da radim, koliko će mi biti para, pa to je ono, nemojte se brinuti za sutrašnji dan. Dijete zna da uzme igračku i da otme, i da se prejede čokolade i da plače nad tanjirom boranije, jer neće da ga jede, a ti baš skuvao boraniju, jer mu to treba radi vitamina i kalorija, ne znam nešto. Ali dijete to radi trenutno sad. Ono nema nikakve, već kad čovjek počne da se opterećuje planovima šta će i kako će. I sad se sjećam da kad sam završao srednju školu, Bogu hvala, nisam imao nikakvu ideju šta ću. I onda sam odlučio da upišem filozofiju, posle sam. Inače, ja i Rena smo nastupali na teološkom fakultetu, vi čuli ste malo prije kako kao duet, muzički. I kad sam odlučio da upišem filozofiju, jedan komšija koji je držao neki lokalni, koji je bio dosta dobar biznismen, ja sam vraćao iz škole i on mi je stao kolima i primio me i kaže, komšija, će li brzo kraj škole? Ja kažem, hoće. Pa šta ćeš da upišeš? I ja mu kažem, filozofiju. Filozofiju? Odlično, kaže, kad završiš filozofiju, možeš da otvoriš jedan kiosk sa kokicama i da, kaže, prodaješ. Toliko je bio začuđen, kao šta će filozofiju? Rado se sjećam tog mog djetinjeg uzrasta kad nisam imao pojma, niti me bilo briga šta će biti sutra. Ono što Meša Selimović opisuje u Derviše smrt, ta neka bezbrižnost djetinja, bezbrižnost. A briga nas naše brige uglavnom nastaju iz razmišljanja o budućnosti. Šta će biti sutra? Ako dočekam sutra, šta li će biti s onim i tako dalje. Dakle, bezazlenost. To je prvo. Drugo, ovo što sam rekao na početku. Sve je stalo, samo djeca rastu. Ne postoji, ne preporučuje se, zabranjeno je u duhovnom životu vezivati se za bilo koji trenutak ovdje i sada. Ako je sad dobro, hvala Bogu što je dobro. Baš zato što je dobro, idemo dalje. Ako nije dobro, bit će. Dakle, i u jednoj i u drugoj situaciji Bog nas poziva da idemo dalje. Ali naša umorna priroda, prašnjava priroda, što kaže Njegoš, slabostima smo za zemlju vezani, ili što, kako kaže Gospod, duh je srčan, ali je tijelo slabo, mi kad nešto završimo, mi bismo da sve četiri ubis i da šedimo i nemoj više da me diraš. To je opet anegdota sa mitropolitom Amfilohijem kad je osveštan hram u Podgorici. Došli carigradski i moskovski patrijarh. Možete li to zamisliti? Ja sve štipam sebe za obraz svaki put i jer to su stvarno desi. Da li smo to stvarno bili mi? I da li su to stvarno bili njihovici? Kad pogledate danas kakav je odnos između te dvije stolice, zvuči nemoguće, ali što je u svijetu nemoguće, u Crnoj Gori je moguće. Zahvaljujući opet tom djetetu iz Morače Amfilohiju koji je našao neke tu, što kaže, kanale da ih obojicu dovede poslije Niša, mislim da je to bio sutra dan poslije Niša, da ih dovede u Podgoricu. I kad se to završi, možete misliti koji je to bio proces svih nas koji smo trčali za Amfilohiju, ne može ga stići. Jedan moj, sjetit ću se, znači, stigao sam do osvećenja hrama, ovo ne može ga stići. Ne može ga stići, sjetim se jednog mog druga koji je igrao fudbal za Maču, pa mi je pričao da je bila namještena jedna utakmica. Ali kako namještena? Pa znaju svi u protivničkoj ekipi, osim golmana, da ovi treba da izgube. Sklanjaju se, međutim golman brani i kaže nikad kao taj dan. Ne možemo dati gol. I kaže mi padamo. Namještena utakmica, svi nam se sklanjaju, ne baš tako da se vidi, ne možemo dati gol, kaže, zna i sudija da je namješteno, on produžava. Kaže, mi već popadali s nogom, kaže, ovaj protivnički trener vrši zamjenu i ovaj koji ulazi isto ne zna da je utakmica namještena. Kaže, kad je on dovatio loptu, kad se stuštio prema našem golu, kaže, mi više ne možemo da ga stignemo. I namještenu utakmicu smo izgubili. Kram. Dakle,
mi svi popadali oko Amfilohija i završilo se osvećenje, sjećam se, sjedim u mitropoliji, možda sutra dan, ne znam je bilo to, još su tu ta dva patrijarha, pijemo neko vino, sjećam se, i neko kaže, vladiko, sad smo sve završili. Sad je vrijeme da odmori. A on, koliko je bio djetinjast, kaže, nismo ništa završili, tek treba da počnemo. Naravno, to je 2013. godina. Niko od nas ne zna da nas čekaju litije. Ne zna ni Amfilohije. Što kaže Jonikije za arhangela Gavrila kad je javio presvetoj Bogorodici da će začeti Duha Svetoga, kaže, pa ga pita, sirota djevojka pita ga kako će to biti, a kaže mitropolit Jonikije, a siromah anđeo kaže, ne zna ni on. Kako će to biti? Jer on je samo došao da javi da će biti, a kako ne zna. Dakle, Amfilohije ne zna šta nas još te čeka, što kaže Njegoš, ali kaže, tek smo počeli. I sad, naravno, jedan od prisutnih kaže, šta smo počeli? Pa evo, sve smo završili. Hram, pogledajte, sad ja objašnjam, kaže, treba taj hram napuniti ljudima. A na osvećenju hrama nema ko nije došao. Razne zvanice, VIP i tako da. Mi kažemo, pa već je pun ljudi. Kaže Amfilohije, to su samo komadi mesa. To tek treba da postanu ljudi. Ja kažem, ovaj stari, šta on priča i tako dalje. Ne, kad ne znaš, kad imaš dijete i imaš još veće dijete koje neće ni da čuje šta mu se govori. I zbilja mi koji smo bili u tim litijama imamo jedno nesumnjivo iskustvo da smo tek na litijama postali najbolja izdanja sebe. I litije su bili prije 5 godina i toliko smo se u međuvremenu uprljali i bili ljudi, da se ponekad pitamo jesmo li to stvarno bili mi tada tamo. Dakle, nema kraja. To je druga karakteristika djece. Stalno rasteš. I ako si nešto dobro završio, kao taj hram, ili kao 4. razred srednje škole, i odlično, znači baš si nešto dobro uradio, to znači da moraš da se krećeš dalje. To znači da moraš da biraš koji ćeš fakultet ili ćeš na zanat. Nije dobro da stojiš baš zato što si sve završio kako treba, to ti je podsticaj da ideš dalje, a ne da ležiš i da spavaš. I treće, i završavam, dakle, bezazlenost i stalni pokret, to je pod 1 i pod 2, za djecu. I treće, ova igra. Bezazlenost i stalni pokret je zbilja ono ringe raja. I znate onu scenu kad otac dođe s posla, izvali se na kauč, a dijete dođe i kaže, tata, hoćemo li sad da igramo šah? A ti ga gledaš i kažeš, kako šaha, ne mogu da oči otvorim, ali znaš da... I tako jednom kod nas kući bio ovaj moj duhoviti prijatelj, a moj mali, najmlađi je baš igrao šaha i ja i Popadije smo se nekako pravili eskivaciju, ali ovaj gost svako jutro je bio prosto prvi na udaru. I dolazi Jovan i kaže, Činko, hoćemo da igramo šah. I ovaj naravno čovjek u gostima otvara šah. I ja ga onako pitam neki treći dan, ja kažem, je li ti dosadno da igraš sa Jovanom šaha svaki dan? 5 partija. A on kaže, nije, dijete baš ovako fino, interesantno. Jedino kaže, i njega čudi, kao i svako drugo dijete, kako ovaj, što može samo jedno polje, da se kreće, kako je on glavni. Kaže, kad sve druge figure mogu mnogo više od njega. Eto, to je bio neki pokušaj da odgovorimo na ovo vrlo zahtjevno pitanje naše Irene. Hvala na pažnju.